Hello bayap song bahai tong manyaro khaklai norok jotono kaham tong nahani channel o katal pai kan subscribe kai olos lekane di haike bayap song tini ni video ni bising tei sung saimalai nai sini tipra motha ni assembly election bas nai candidate rong ni qualification rok busuk kai phaidi hingai sung poilana saimalai nai ek number tongo service ketu debrama bo hinke graduate professional LLB khalaijak hingkai gop tipra gop law college tipra university 2007 hingkai bo saka sim ek number sim nawo abon pore sung saiman nai sopna debrama bo 10 pass khalaijak NIO ST 2019 bo basaka mandai bazar abon pore sung saiman nai bisojit kalai bo hingke postgraduate khalaijak MA Sociology from Madurai Kamras University 2010 Boba Saka Takar Jalawa abon pore sung saimanai Manav Debrama bo hingke diploma khalaijak in pharmacy from RIP SAT Agartala in 2008 Boba Saka 17 Golagatiwa Gabon pore sung saimanai sar subut hingkai Boba Saka bo postgraduate khalaijak MA philosophy no tuyei hingkai North East Hill University Shillong 1998 Boba Saka 19 Chorila mo hingkai abon pore sung saimanai 6 number hingkai Amia Dayal Nuatia bo 10 pass TBAC Noti 2010 hingkai Boba Saka Taste Donpur abon pore sung saimanai Ramchandra Gata Basanai Ranjit Debrama bo 12 pass TBAC Noti 1984 Boba Saka Sobis Ramchandra Gata abon pore sung saimanai Sar Onimes Debrama hingkai bo graduate khalaijak hingkai BTech tei computer science and engineering Northeast Regional Institute of Science and Technology Oporjak Arunachal Pradesh 1994 bo complete kalaika Boba Saka 26 Asram Bariwo Gabon pore sung saimanai Monihar Debrama hingkai bo 12 pass khalaijak 2014 under Assam Higher Secondary Education Council hingkai Boba Saka Koilampur Pramod Nagar 27 number hingkai 10 number tongo Mahindra Debrama bo 12 pass khalaijak TBSC in 2006 hingkai bo Basaka 29 Krishnapur ro Gabon pore sung saimanai sini Sar Purnachandra Jamatia bo graduate khalaijak BA Political Science Honors Notui bo Porikha Bikram Memorial College Tipra University ni under bo graduate khalaika 2004 hingkai Boba Saka Bakma 30 Bakma wa Gabon pore sung saimanai Biralal Nuatia bo graduate khalaijak BCom MBBC College hingkai Tripura University 2016 bo complete khalaika Boba Saka 32 Mathabari hingkai abon pore sung saimanai Hirendra Riang bo 8 pass 9 pass tei Gop of Tripura 2001 hingkai Boba Saka 36 number Santi Bazar abon pore sung saimanai Gaurav Mok Sodore hingkai bo 12 pass NIO S in 2022 hingkai Boba Saka 28 Julai Bariwa hingkai abon pore sung saimanai 15 number hingkai Dhananjay Tripura bo
postgraduate MA from Assam University Silchar 2014 hingga boba sakha 39 mono gaban person seminai Asim Ram Riang hingga bo 8 pass from Gop of Tipra 2005 boba sakha 42 Amarpura aban person seminai Pathanlal Jamatia postgraduate MA education from Tipra University 2007 boba sakha 40 number Ompinagara gaban person seminai Sanjay Manik Tipra 12 pass from TBSC 2002 hingga boba sakha 42 Korbugo gaban person seminai Nandita Debrma Riang hingga bo 10 pass from TBSC in 2000 hingga boba sakha 44 Raima Belly aban person seminai Mary Debrma bo graduate Klaijak Charan Singh University 2017 hingga boba sakha 45 Komalpura hingga aban person seminai Chittaranjan Devramani hingga bo postgraduate Northeast Hill University in Bob complete kalaika 1990 88 complete kalaika boba sakha 47 Assam Ambasawa basaka gaban person seminai Paul Dangso hingga 10 pass from TBSC 2009 boba sakha 48 Karam Sara hingga aban person seminai Hongsu Kumar Tipra 8 pass of Tipra Gob of Tipra in 1998 hingga aban pore boba sakha 49 Samonowa hingga aban pore जों सायमोननाय Kalpana Singha bo LLB from Karimsganj Law College under Assam University 2010 boba sakha 45 Bagbasawa ke aban person seminai Joy Jotuang Halam hingga boba sakha bo 8 pass 9 pass TBSC in Tripura boba sakha 48 Panisagar hingga aban person seminai Hollywood Chakma 12 pass from TBSC 2006 hingga boba sakha 59 Pesar Tholo hingga aban pore जों सायमोननाय Philip Kumar yang PG माने post graduate hingga English medium from Madurai Kamraj University in 2009 bo basaka 60 Kanchanpura hingga bayosong video na pulani hote paithak jara naitma bagai bele ke hambai video na saja khela khiri comment kari te share karna tapote hambai jotono na haino hai next video malipne so bye.